Ini malu nih. Kan. Kayak ini be. Hah? Kan galungan bapak nih. Oh, mikirin galungan. Oh, yang deket THR ajak ke masak-masaknya. Oh gitu. Oh, Ya, lu. jadi itu be masalah B itu icang hitungan tuh. Becai. Icang hitungan tuh. Oh. Pokoknya jadi bagian sejukut-jukut Berarti nangke ares Icang. balung Balung Icang. Ngencanang. Ya dong, sebasa-basa nah. Nah, tadi pokoknya sebahasa Bahasa-bahasa, dong Cang. namanya abang nah. Memayang ya. Nyai lawar hitungan. Oh lawar, selawar ya. Lawar nyai hitungan tuh. Hitung. Nyoh apa gitu. Sate urutan. Urutan Oh. Tuh, Nah, Tuh jak makejang pokoknya kayak carane itu pangirage jak makejang merasakan THR itu. Oh. THR. Oh. Nyen mang THR. Nya mang. Nyen mang. Nya mang. Gimana THR? Si Aki kan orang yen man nyawatnya. Biasa mengharapkan. Sejukut-jukut, sebasa-basa, senyoh-nyoh. Dong, melah hati hitungannya nane ngamahan. Kene nak cutane kene. Nyaman THR, nyak sing man THR. Pokoknya Raga tetap merayakan Animadan Galungan Kuningan. Ya gitu THR. Yang penting Irage sareng sami mengucapkan selamat Hari Raya Galungan Majang Ring Semeton sareng sami umat Hindu sedharma.